Alabanza na bom nombre, Senhor. Bendito sea vos santo nombre, oh Dios. Rubana la nos van alabanos Dios a noche. La nos van glorificar su nombre, aleluya. Oh, glória na su nombre, glória na su nombre. Estão que também está escutando, glória ao Senhor, aleluia. Via de internet, glória ao Senhor. Lá nós juntos vamos alabar Deus, aleluia. Glorificar Deus su nome, boa noite. Pastor, tu Deus grande, tu Deus todo-poderoso. Oh, glória ao Senhor. E merecer alabança e adoração, aleluia. A tu noite de clamor, de oração, delante de Deus, sua presença. Lá nos vai alabar nos Deus de a noite que lá nos vai glorificar, lá nos vai ensaltar, aleluia. Oh, alabança na bom nome, Senhor. Oh, tata bota grande, bota santo, bota poderoso, bota maravilhoso, oh Deus, aleluia. Oh, tata danke, nós te amamos, oh Deus mío. Danke pelo privilégio, bota dura nossa noite. Oh, tata, que nós bota delante boa presença, Jeová. Oh, tata celestial, Senhor, nós também com confiança diante do trono, Padre, aleluia, para alabar, para adorar, para bendecir, Senhor, para exaltar, oh Deus de glória, Jeová. Tanta pessoa não está reconhecer, Jeová, como teu Deus todo-poderoso, como teu Deus maravilhoso, oh Deus de glória, Jeová. E nos alma te mestre cada dia. Oh, alabança na bom nome, alabança na bom nome, Senhor. E também nós está diante do trono, Senhor. Nós também diante do trono, Padre Santo, aleluia. Para alabar, para adorar, para bendecir, oh Deus de glória, Jeová. Para dar glória, para dar honra, para dar alabança, Senhor. Tata, nós te reconhecer, oh Deus de glória, que fuera de vos, Deus, aleluia. Nós não está nada, Jeová, aleluia. Oh, Tata Santo, até nos vida não demomana a noite, a tu domínio, a tu controle, Padre Santo, Senhor. Oh, Tata Santo, em nome de Jesus, aleluia. Esse serviço que está diante de boa presença, oh Deus meu, Jeová, vai glorificar o mês, vai manifestar o mês, Padre Santo, aleluia. E o nosso Senhor, nós sabemos para alabar, nós sabemos para adorar, nós sabemos para bendecir, oh Deus de glória, Jeová. Alabança no bom nome, Senhor. Une bom espírito com o espírito de noite, que Senhor, e vem a nossa dança, vem a nossa dança, vem a nossa dança. É noite, vem a nossa dança, oh Deus, aleluia. Oh, alabança no bom nome, Senhor. Vem a nossa dança, Senhor. E ajuda nós nesse serviço que, oh Deus, aleluia. Oh, Tata Santo, Senhor, para nossa alabança, Senhor. Oh, Deus, minha adoração, na possibilidade do trono, Jeová. Oh, Tata Celestial, oh Deus mío, Jeová. A vos conhecer o pueblo, a vos conhecer nossa necessidade. Oh, Deus mío, Jeová. Oh, Deus amado, Senhor, escucha cada clamor a noite, Senhor. Oh, Tata, de nome de Jesus, aleluia. Oh, Tata Santo, Senhor, mira, está com falta ânimo, Deus de glória. Oh, Tata Celestial, a poder amar de bom ânimo, Senhor, de bom fortaleza, de nos mira, Senhor. Oh, Tata, de nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, glória na bom nome, Senhor. Oh, maravilhoso, maravilhoso, botame, Senhor. Oh, Tata, danke, Senhor. Danke, oh Deus de glória, Jeová, é privilégio, botar durante nós. Qual é noite, Tata, nós porta de boa presença, Jeová. Oh, Tata Santo, Senhor, aleluia. Oh, glorificamos o mês e a noite, que Senhor, aleluia. E vem a nossa dança, e a nossa alabamos, Senhor. E a nos bendecimos, Deus de glória, Jeová. Oh, Tata, de nome de Jesus, nós está a te repreender tu obra de tinieblas, Senhor. Tu lo qual que vem em contra de serviço, que em contra de nós vira, Senhor. Tata, nós está repreendendo a noite, que de nome de Jesus, de nome de Jesus, aleluia. Cada mente está queda livre a noite, que Senhor, cada mente, Senhor, está queda livre, Senhor, livre para alabar, livre para adorar, livre para bendecir, oh Deus, aleluia. Mas nós sabemos para alabar, nós sabemos para bendecir, nós sabemos para glorificar, oh Deus, aleluia. Oh, alabança na bom nome, Senhor. Oh, Tata, ajuda-nos, Padre, ajuda-nos, vem a nossa dança, Jesus.
Jesús. Oh Jesús, Jesús, pídanos mudança, Senhor, e derramar de glória, derramar de unção, oh Tata, de fortaleza, oh llena a noite, llena, Senhor. Oh, Tata, de nome de Jesus, aleluia. Oh, Tata, nós estamos vivendo tempo tão difícil. Oh, Deus mío, Jeová. E nós tivemos tendo mudança, nós tivemos tendo fortaleza, nós tivemos tendo unção, nós tivemos tendo graça, nós tivemos tendo respaldo. Oh, Deus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, alabança no bom nome, Senhor. A noite, Senhor, glorificamos, Senhor. Visitamos o pueblo, Senhor. Visitamos o pueblo, Dios de gloria. Visitamos pueblo, Señor. Visitamos pueblo, Dios de gloria. Oh, Señor, en nombre de Jesús. Llena, llena, llena. Llena, 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 Señor. Llena-nos cada um, Senhor. Manda boa candela, Senhor. Boa candela que está purificar. Boa candela que está santificar. Boa candela que está limpia. Oh, boa candela, Padre Santo. Riba nos mira, Jeová. Aleluia, de nome de Jesus, aleluia. Alabanza, alabanza, no bom nome, Senhor. Oh, Tata Celestial, Deus de glória. Oh, alabanza no bom nome, alabanza no bom nome, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor, glorificamos mesmo, Padre Santo, aleluia. Oh, de nome de Jesus, aleluia. Oh, maravilhoso, botar-me rei. Oh, maravilhoso, botar-me Senhor, aleluia. Oh, Tata Santo, Senhor, ao noite, Senhor, nós sabemos para deleitar em lá de boa presença, Jeová. Oh, Tata Celestial, Senhor, aleluia. Oh, Tata, para contemplar a hermosura, Padre Santo, e boniteza de bom Jeová. Oh, Tata Celestial, derramar de boa glória, derramar de boa unção, derramar de boa bendição, e nos mira, Senhor. Oh, Tata, nós está pedindo, nós está implorando, Senhor. Oh, Jesus de Nazaré, ajuda-nos de noite que, Senhor. Oh, Tata Santo, Senhor. Oh, glória, glória ao Senhor, aleluia. Oh, alabança no bom nome, Senhor. Nós que contemplamos a hermosura, Senhor. Oh, Tata Santo, de nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Alabança no bom nome, Senhor. Oh, maravilhoso, maravilhoso, oh Deus, aleluia. El lei de Jeová está perfeito, Deus de glória, aleluia. Oh, Tata, que está a ser alma convertida, oh Deus de glória. Oh, Tata Celestial, Senhor, o testemunho não está fiel, oh, o juízo não está justo, Deus de glória, aleluia. Oh, Tata Santo, glorificamos mesmo, Padre Santo. Mira a situação, Deus de glória, Jeová. Oh, Tata Santo, danke, Senhor, danke que você ajuda nós, danke que você guarda nós, oh Deus de glória, aleluia. Oh, Tata Santo, passou sempre para o pueblo, oh, para o juran, Senhor. Oh, alabança na bom nome, Senhor. Tata, nós não tem nada para pagar, Senhor. Tá pensando, é noite, nós alçamos voz, é noite, e nós está agradecidos, Jeová, para o amor, para a misericórdia, para a fieldade, para a bondade, oh Deus de glória, Jeová. Oh, Tata, danke, Senhor, danke, oh Deus de glória, aleluia. Alabança no bom nome, Senhor. Oh, glória, glória ao Senhor. Oh, maravilhoso, botame, Senhor. Oh, Padre Celestial, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Padre Santo, Senhor. Com cada dia, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Botar amonestar-nos através de boa palavra, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para nos botar obedientes, Senhor. Para nos escucha, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Oh, Tata Celestial, Deus de glória, passou a botar prêmio, Padre Santo, Senhor. Estão que está escuta, que está obedecendo a boa Jeová. Oh, Tata, danke, Senhor. Danke, oh Deus de glória, Jeová, aleluia. Oh, grande e poderoso, botar-me rei. Grande e poderoso, botar-me Jesus.
Oh, gloria, gloria, Señor. Rumana, alabamos Dios, ave noche. Alabele, ave noche, aleluya. Está aqui na presente. Ela precisa sair em sua palavra. Caminhando em nós três reunir. Ela está presente, aleluia. E nós estamos com dois, nós estamos com três. Glória ao Senhor. E nós cada um reunir ave noche, aleluia. Para dar glória, para dar honra, para dar alabanza, para dar adoração. Oh, glória ao Senhor, aleluia. Não haga nada, nada desmotivado de noite. Oh, glória ao Senhor, aleluia. Ni cansancio, ni enfermedade. Glória ao Senhor. Esforzar diante de Deus, sua presença. Oh, glória ao Senhor. Persistir diante de sua presença, aleluia. Oh, alabanza, Senhor. Alabanza na bom nome, Senhor. Oh, Tata Celestial, Senhor. Ajuda-nos de noite, que Senhor. Oh, toma controle, toma domínio, Jeová. Oh, alabanza na bom nome. Alabanza na bom nome, Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Glória na bom nome, Senhor. Oh, Padre, bota santo, Senhor. Oh, bota maravilhoso, oh Deus. Oh, Tata, bota único de você. E não te maneira boa, Senhor. Fuera de vos no tem nada, Senhor, aleluia. Oh, alabanza na bom nome, Senhor. E fuera de vos, Senhor, aleluia. Não tem nada bom, Senhor, Jeová, aleluia. Oh, Tata Celestial, Senhor. Glorifica-te de noite, que Senhor. Glorifica-te, Deus de glória, aleluia. De nome de Jesus, aleluia. Oh, precioso, precioso, botar-me, Senhor, aleluia. Oh, alabanza, alabanza na bom nome. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, oh Deus. Bendito seja Jeová. Oh, poderoso, poderoso, oh Deus. Recibe a alabanza, recibe a adoração. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor. Alabanza na bom nome, Senhor. Tata Celestial, Senhor. A botar nos sostém, Padre Santo, Senhor. Oh, glorifica-te, Deus de glória de noite, que Senhor. Oh, Tata Santo, Senhor. Babisa, Senhor, Deus de glória. Elia não está caindo em lugar não. Precioso Deus de glória. E a noite, Senhor, aleluia. Tu cadena, tu atadura, não tenho caio a noite. De nome de Jesus, aleluia. Oh, Tata Celestial, de nome de Jesus. Oh, alabanza na bom nome, Senhor. Llena bom pueblo, Senhor. Fortalece-nos a noite, Senhor. Oh, Tata, nós está pedindo, nós está implorando, oh Deus, de nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória ao Senhor, maravilhoso Deus, aleluia. Bendito seja Jeová, aleluia. Alabanza na voz, Senhor. Alabanza na bom nome, Senhor. Alabanza na bom nome, Senhor. Oh Deus mío, Jeová, perseverar, Padre Santo, Senhor. Oh Deus mío, nos salva, não, Jeová. Oh, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, oh Deus de glória, Jeová. Passou demos da confia, demos da espera, Jeová, aleluia. Oh, Tata, de nome de Jesus. De nome de Jesus, aleluia. Oh, glória, glória, glória ao Senhor. Oh, maravilhoso, maravilhoso, botar-me, Senhor. Oh, bendito seja Jeová. Bendito seja o Senhor, aleluia. Oh, recibe, recibe alabanza, recibe adoração, aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus, maravilhoso, botar-me, Senhor. Oh, bendito seja Jeová, bendito seja o Deus. Oh, recebe a alabanza, recebe a adoração. Oh, glorifica teu Deus, aleluia. Oh, alabanza, Senhor. Alabanza na bom nome, Senhor. Oh, precioso, 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 botar-me, Rei, aleluia. Oh, glória, glória ao Senhor. Oh, maravilhoso, 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 oh Deus, aleluia. Oh, bendito, bendito seja Jeová. Recebi alabanza. Oh, alabanza na bom nome, Senhor. Oh, poderoso, 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 oh Deus, aleluia. Oh, alabanza na bom nome, Senhor. Grande, grande, botar-me, Senhor. Tata, botar maravilhoso, maravilhoso, oh Deus.
Bendito sea Jehová, aleluya. Alabanza, alabanza, alabanza na bom nome, Senhor. Alabanza na bom nome, Senhor. Oh, glória, glória ao Senhor. Vamos sostener o pueblo, Senhor. Vamos fortalecer o pueblo, oh Deus. De nome de Jesus. De nome de Jesus. Oh Deus mío, Jeová, a noite, Senhor, a escucha cada clamor. Oh Deus mío, Jeová, a conhecer cada necessidade, a noite, oh Deus, a escucha, Senhor, cada diante da presença, oh Deus. Oh, Tata Santo, Senhor, como hoje não pode estar atento na nosso clamor na noite, oh Deus. De nome de Jesus, de nome de Jesus, de nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória ao Senhor, alabanza na bom nome, oh Deus, maravilhoso, oh Deus, oh, bendito seja Jeová, alabanza, oh Deus, glória a Deus, poderoso Deus, alabanza, Senhor, glória a Jesus, glória ao Senhor, alabanza, Senhor, glória a Jesus. Gloria a Dios, alabanza, Señor. Precioso bota, oh Dios, aleluya. Sí. Gloria a Dios, alabanza, Señor. Precioso bota, oh Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. Iglesia, aleluya, alabamos Dios, aleluya. No queda quieto, alabamos Dios, aleluya. Abrimos boca, comienza a papiar como Dios, aleluya. Dios te presente, aleluya. Comienza a alzar voz, alabamos Dios, aleluya. Pasó Dios te, aleluya. Su presencia está aquí, aleluya. Solamente tiempo confía, abrimos boca, comienza a alabar, aleluya. No queda quieto, alabamos Dios. Pasó a salir casa, aleluya. Para bubir alaba, para bubir a Dios, alabar. Aleluya, abra tu boca esta noche, comienza a clamar a Dios, aleluya. Dice, Señor, mi merced tu presencia, mi merced tu poder esta noche, aleluya. No escucha el voz de enemigo, aleluya, que te avisamos que era quieto, aleluya. Abra tu boca, comienza a clamar a Dios, paso para vir aquí para alabar a Dios, para alzar a Dios, aleluya. Comienza a alabar a Dios, aleluya. Alabanza al Señor, precioso bota, oh Dios, mi te adoramos, Jesús. Mi te adoramos, Señor, aleluya. Vos mereces la gloria, vos mereces alabanza al Señor. Recibe alabanza esta noche, oh Dios. Recibe clamor al Señor. Recibe cada alabanza a Jesús. Padre celestial, Dios de gloria. A buena noche, Padre celestial. Desciende tu gloria, desciende tu poder, Jehová. Me Señor Dios. Nos vestimos, Señor. Nos vestimos, Jesús. Nos vestimos esta noche, oh Dios. Padre, toma control, Señor. Toma dominio, Jehová. Padre celestial, te humaneza, nos, aleluya. Pasamos mal sanador, Padre. Comienza a sanar, mi Dios. Comienza a sanar, Señor. Comienza a sanar, mi Dios. Pasa a botar Dios grande. Botar Dios que está así milagro, aleluya. Pasamos mal sanador, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven llena esta noche. Espíritu Santo, ven llena un pueblo. Espíritu Santo, desciende tu poder. Espíritu Santo, aleluya. Llena esta noche, aleluya. Espíritu Santo, llena tu pueblo, aleluya. Espíritu Santo, toca esta noche, aleluya. Jesús hace milagro esta noche. Jesús hace milagro, aleluya. Jesús hace milagro, aleluya. Nos vestimos, aleluya. Nos vestimos de tu presencia, aleluya. Nos vestimos de tu poder esta noche, aleluya. Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David. Jesús, Hijo de David. Así manera batimeo, aleluya. Llámele, llame. Dice Jesús, Hijo de David. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Ten misericordia de mí esta noche, aleluya. Llame. Hace manera Batimeo no está para cansar. Él sigue grita, no me se le calla. Él sigue grita más, aleluya. A buena noche, hace menso cosco Batimeo, aleluya. Timbia ole bumese algo, botimbo abrir a boca, botimbo grita, aleluya. Gloria a Jesús, Padre celestial. Hasta tu pueblo, Jehová. Hasta tu pueblo, Señor.
Desciende tu gloria, papá. Desciende tu poder esta noche, Jehová. Padre celestial, cada eso que ha bien malo esta noche, Jehová. Para lanzar y sanidad del nombre de Jesús. Padre celestial, vos te impone, Jehová, vos mano te impone esta noche, Jehová. Nos ha sido un Dios vivo y un Dios eficaz, aleluya. No tiene nada imposible para Dios, aleluya. Confía a Dios esta noche, aleluya. Confía a Dios, aleluya. Dice Dios, sáname, dice Dios, sáname, aleluya. Dice Jesús, sáname en el nombre de Jesús. Glorificamos, Señor. Vos estás grande, Señor. Vos estás maravilloso, Jehová. Padre, vos tienes un pueblo, Jehová, está dispuesto, papá. Vos tienes un pueblo, mi Dios, está dispuesto para alabarte, para glorificarte esta noche, aleluya. Padre celestial, había porta de cielo, Padre. La que clamó en la subir, papá. La que clamó en la subir delante de tu presencia, Dios. Padre, alabanza, Señor. Alabanza a Dios, vos estás poderoso, vos estás maravilloso, aleluya. Padre celestial, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, aleluya. El Dios de Jacob, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Te alabamos, Jesús. Glorificamos, Señor. Bota grande, aleluya. Recibe alabanza, Señor. Recibe adoración esta noche, oh Dios. Padre celestial, manda tu candela esta noche. Manda tu fuego esta noche, Jehová. Manda tu fuego, papá. De mi pueblo, no, Señor. Mi pueblo, no me tu fuego esta noche. Mi pueblo, no me fuego, Jehová. Manda tu fuego esta noche, aleluya. Manda tu fuego esta noche, mi Dios. Es fuego que te sana, es fuego que te liberta esta noche, aleluya. Los meses de tu fuego, papá. Los meses de tu candela, aleluya. Pide Dios candela esta noche. Dice Dios, mi que candela esta noche. Mi que tu fuego esta noche, aleluya. Padre, lléname con tu fuego. Lléname con tu candela, aleluya. Poderoso Dios. Alabanza al Señor. Precioso bota, oh Dios. Iglesia bangola para familia de pastor, aleluya. Ando mi que pa abrir boca, aleluya. Pa clama, aleluya. Vos está delante, aleluya. Eso que está delante está recibe más golpe, aleluya. Mi que pa abrir boca esta noche, aleluya. Familia, hola para familia de pastor, aleluya. Oh Dios Padre celestial, Dios de gloria, te alabamos Jesús, aleluya. Padre celestial, a ta familia de pastor, mi Dios. Padre celestial, vos es Dios grande, vos es Dios que te hace milagro, aleluya. Padre celestial, esta noche, aleluya. Padre celestial, toque le manera especial, toque vida de pastor esta noche, Jehová. Padre celestial, hace un milagro de su vida, Jehová. Pasamos manzanador, aleluya. Padre, toque le manera especial. Iglesia clama, aleluya. Vos estás grande, Señor. Vos estás maravilloso, papá. Toque le manera especial, Jehová. Desciende tu gloria, aleluya. Desciende tu poder, aleluya. Padre celestial, pasamos manzanador, Padre. Toque familia de pastor, Padre. Toque de manera especial, Jehová. Pasamos a Dios grande, a Dios que te hace milagro, aleluya. Padre celestial, toma control, Jehová. Ten vida de familia de pastor, mi Dios. Padre, tú conocele, papá. Tabayámele, oh Dios. Tabayámele, Señor. Padre, toque de manera especial. Pasamos manzanador, papá. Pasamos manzanador, oh Dios, aleluya. Sanele en el nombre de Jesús. Pasamos a Dios poderoso. A Dios maravilloso. No tiene nada imposible, papá, aleluya. Nos sirve un Dios vivo, aleluya. Que un Dios que te hace milagro. Que un Dios nada no está imposible, aleluya. Que ole buta confía, aleluya. Si va bien a noche, aleluya. Va bien malo, aleluya. Dice, Señor, mi nota va manela magrenta. Magrenta malo, Señor. Mi nota va que maleza, Padre. Paso mi sae maleza la nota dibu, papá. Mi sae maleza la nota dibu, Jesús. Padre celestial, sáname, oh Dios. Sáname, Jesús. Sáname, Señor. Paso bota grande, Jehová. Padre celestial,
Por pueblo, oh Dios. Por pueblo, Jesús, aleluya. Cada creyente esta noche, Jehová. Cada creyente, Señor, nanta de tus manos, papá. Cada niño, Jehová. Cada joven, papá, nanta de tus manos, Señor. Padre Celestial, esse bichitadibo, papá. Esse bichitadibo, Senhor. Bu presença, Jeová. Bu presença, Senhor. Bu presença, Jeová. Nós merecemos tu presença, Jeová. Cada dia, Senhor. Sem tu presença, Jeová, nós não podemos nada, Jeová. Sem tu presença, Senhor, nós não trabalhamos caminhar sem tu presença, Jeová. Sempre, papá, nós merecemos tu presença, Jeová. Padre Celestial, oh Dios, hasta el mundo, Señor, que está pasando de momento difícil, Jehová, que está sigue pasando de momento difícil, Jehová. Padre Celestial, está bonostin, Jehová. Padre Celestial, obra para el mundo, Jehová. Obra para el mundo, Señor. Ten misericordia para el mundo, Jehová. Cada día, Señor Jesús, hasta Holanda, papá. Vos conoces Holanda, Señor. Vos conoces Holanda, Jehová. Padre Celestial, obra, Jehová. Obra para Holanda, Señor. Ten misericordia para Holanda, Jesús. Aleluya. Si tem uma opinião que não conhece tu palavra, Senhor, llega, Senhor, llega, Jesus, llega, papá, toca no coração, Senhor, besa no Senhor, a botar de Deus que te salva, a botar de Deus que te liberta do mundo, Senhor. Padre Celestial, ten misericordia para Holanda, Jehová. Ten compaixão, Senhor, para Holanda, Senhor. Ten misericordia, Jehová. Por misericórdia, Senhor, alcança Holanda, papá. Por misericórdia, Senhor, está grande, Jehová. Ten misericórdia, Senhor, para cada nação, Jehová. Para cada nação, Senhor. Cada país, Senhor, Deus, que está passando de momento difícil, Jehová. Ten compaixão para nós, Senhor. Vos conocen el dolor, Jehová. Me supo, Señor, butabata escucha el dolor de Israel, Padre. Oh Dios, escucha, papá. Escucha, Señor. Sigue, escucha, papá. Sigue, escucha, Jehová. Cada dolor, Señor. Cada dolor, Jehová. El mundo está pasando de Jehová. Padre, ten compaixão, Senhor. Ten misericórdia, Jeová. Por misericórdia está grande, Senhor. Por misericórdia, Senhor. Solamente misericórdia, Jeová. Nós está pedindo cada dia, Senhor. Por tu misericórdia, Senhor. Passa por ti misericórdia para nós, Padre. Com misericórdia, Senhor, vai morrer para nós, Padre. Com misericórdia, Senhor, vai morrer ali para a cruz Calvário, Jeová. Padre Celestial, nós não está bom, Padre. Nós não está bom, Senhor, até não para quitar essa sandália, butimbisi, Senhor. Meu Padre Celestial, oh Deus de glória, é Deus de Isaac, aleluia. Oh Padre Celestial, Deus de Abraham, Deus de Jacob, aleluia. Também sou Deus que te a noite, aleluia. Padre, tenha compaixão. Tenha compaixão, Senhor. Pastor, bota grande, Jesus. Maravilhoso, Deus. Santo, bota, Senhor. Alabanza, Jesus. Alabanza, Senhor. Precioso Deus. Te adoramos, Jesus. Vos mereces la gloria, aleluya. Vos mereces alabanza, Señor. Precioso, oh Dios. Alabanza, Señor. Precioso Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Vos mereces la gloria, aleluya. Vos mereces alabanza, Señor. Gloria a Jesús. Santo Dios, santo, santo, santo Dios. Gloria al Señor. Precioso Dios. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor, precioso Dios. Alabanza, Señor. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Vos mereces la gloria, vos mereces alabanza. Sigue persiste, aleluya. No soy de alaba, aleluya. Dios está grande, está maravilloso, aleluya. Gloria a Dios. Sigue alaba, sigue confiando en Dios. Alabanza, Jesús. Poderoso Dios.
corazón esta noche, aleluya. Dole Dios alabanza. Paso MLS, aleluya. MLS, aleluya. MLS, alabanza, aleluya. Gloria a Jesús, poderoso Dios. Aleluya. En mi camino y adoro. Usando el lobo de mi Señor, a mí a querer ese la luz de mi Señora, mi guiador, toda paseo a primitive, usando el lobo de mi Señor, a mí a querer ese paso botar, mi Señor, Cántala, canta, aleluya. Gloria a Dios. a todopoderoso, Dios maravilloso, vos merece adoración y tu gloria y honor soportar, mi Señor, bota mi fiel guardador, a bota todopoderoso, Dios maravilloso, vos merece adoración y tu gloria y honor a soportar, alabanza al Señor, Señor, precioso Dios, alabanza al Señor. Dale Dios, alabanza, aleluya. Gloria a Jesús. sí Señor, aleluya. Gloria a Dios, alabanza, aleluya. Está fiel, aleluya. No, Dios está fiel esta noche, aleluya. Dios está fiel, aleluya. Gloria a Jesús, poderoso Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bota precioso, bota maravilloso Jesús. Santo bota Señor. Bote para siempre, aleluya. Gloria al Señor. Dios bendición a mi lumán. Que está viva. A su nombre. Mando a Dios un abrazo. Pasó Dios te para siempre. Aleluya. Pasó no Dios está fiel. Aleluya. Pasó no Dios está para siempre. Aleluya. Imaginamos si nos está para Dios. Como vida está para siempre nos se pensa. Si me está para Dios, na onda mi vida está para aleluya. Está un privilegio. Ahora nos está na casa de Dios, me se abre o coração, goza adelante, presença de Deus. Não se siga com a leitura com a alma mata por ir conosco. Dios bendición a mi hermana. ¿Quién está viva? Na su nombre, de gloria, honra para nos Dios, aleluya. Nos sigue alabando Dios, buscando en Salmo 92. Salmo 92, versículo 1 teco 3. Salmo 92, versículo 1 al 3. Gloria a Jesús. Sigue alabando Dios, sigue alabando Dios, aleluya. Salmo 92, 1 al 3. Salmo 92, 1 teco 3. Gloria a Jesús. Turbir humana antine. Palabra de Dios te voy a leer en nombre de Tata, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Bueno es alabar, oh Jehová, y cantar salmo a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el del Calvario y
en el santuario, en tono suave con el arpa. Gloria a Jesús. La gloria alaban. Dice nos man para nos leer para adorar a Dios. Aleluya. Agradece a Dios por su palabra buena noche. Tara santo, me alabado y glorificado nombre, Señor. Tata, nos agradecemos, Señor, por su amor, por fidelidad, por misericórdia, está para sempre, Padre. Está pensei, Senhor, nos está adorando, Senhor, oh Deus. Cada dia de noite, Senhor, nos está alabando o nome, Senhor, oh Deus. Pastor, é único Deus, Senhor. É Deus que cria a chela inteira. É Deus que forma terra e cielo e mundo completo com sua palavra, aleluia. Esse é nosso Deus todo-poderoso, é Deus vivo que nos está servindo. Está pensando que nós seguimos alabando nosso Deus e glorificar seu nome a noite. Danke, nós te amamos, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus bendiga a alma mata, Pai precioso e palavra. Nós te vai cantar com gozo, com a alma Juni Camélia. Abia o coração, aleluia. Glória a Deus, siga alabando Deus, siga alabando Deus. Hermano, Deus está aqui de uma maneira poderosa, glória a Jesus. Deus está aqui de uma maneira maravilhosa, siga alabando Deus. Alça o mão, llama Deus, tanque, aleluia. Hermano, Deus está bom para sua misericórdia. Nós está aqui na noite para alabar e glorificar o santo nome do Senhor, glória a Jesus. Deus bendiga meu irmão. Quando está contente a noite? Quando está contente a noite? Quando está clapa, siga alabar Deus. Quando da clapa se glorifica a Deus. Deus bendicionar sonando a mim que nos via de internet. Deus bendicionar sem ter mês livre. Sabe que Deus tem bendição para a noite. Deus tem algo para saber a noite. Amém. Bang pedir Deus a noite para alabança não. Mas pedir Deus para Deus glorificar seu mês. Tata Santo Senhor, Pai da glória, se mabutanque Senhor, para me reparte de alabança que caminho também glorificado. Para caminho também alabado Senhor. Para me pedir de nome de Jesus. Para que nossa alabança não subir delante da presença. Para a noite agradando o Senhor. Para nós a noite para donar o turco tem Deus Padre. Os me alabamos Senhor e glorificamos de nome de Jesus. Recebi cada alabança, cada adoração a noite. De nome de Jesus. E la glória llena a casa a noite Senhor. Uma maneira poderosa. De nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós te canta alabança por vista. Se queres sentir o poder. Quando que sinta poder a noite? Quando que sinta poder a noite? Amém. Si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, olvídate del problema y aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás con el poder, viene y te toca. Verás con el poder, viene y te toca. Si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, olvídate del problema y aquel que está a tu lado. Olvídate del problema. Dile, olvídate del problema y aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás con el poder, viene y te toca. Verás con el poder, viene y te toca. Te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene y te toca. Te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca, Él viene y te toca. Si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, si quieres sentir el poder del Espíritu manifestado, olvídate del problema y aquel que está a tu lado, olvídalo. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás con el poder, viene y te toca. Verás con el poder. ¡Aleluya! Verás con el poder, viene y te toca. Verás con el poder, viene y te toca. Te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene y te toca. Te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene y te toca, te toca.
te toca, te toca. Él viene, te toca, sí, te toca, hermano, te toca Jehová en esta noche. Verás con el poder, viene, te toca, verás con el poder, viene, te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene, te toca, te toca, te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene, te toca, 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 te toca, te toca, te toca, te toca. Él viene, él viene, él viene, él viene, él viene. Te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene, te toca, te toca y te toca, te toca y te toca, te toca y te toca. Él viene, te toca. Y na su nombre, y na su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién viene? Y cuando Él viene, cuando Él viene, cuando Él viene, te toca, hermano. Jehová te toca en esta noche. Jehová te toca en esta noche. Solamente vos te quiere. Y Jehová lo tocaba de noche. Luego sale diferente. Cuando que sale diferente de noche. Y en el poder de Dios. Amén. Nos saco de saludo de noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Nos va a pedir para que no pase delante. Gloria a Jesús. Você vai de parte ofrenda. Hermano, lá que nós tu no gozo, sabe que te paz, Senhor. Amém. Tu na Deus, turco tim, glória a Deus. Senhor, tá bom, está maravilhoso. Sua misericórdia está para sempre. Amém. Sigue alabando a Deus, sabe que está aqui de uma maneira especial. Você de repente, Deus vai fazer algo poderoso de movida. Glória a Deus. Amém. Lá nós vamos orar para ofrenda. Tata Santo, Senhor Padre, la glória, meu Deus Padre. No momento, Deus vai na parte de ofrenda. Padre, mira cada manco de beituna, Senhor. Padre, me pediu bendicionar, Senhor. Cada vida de noite, Senhor. Mira sungo de depositar su diezmo. Padre, babisa, Senhor. Lo va derramar bendición hasta que sobreabunde, Dios Padre. Babisa también, Senhor. Hábalo reprender devorador, Senhor. No estoy quase nada. Hábalo reprender devorador. Padre, hábalo eche fuera, Senhor. E nós te pedimos de noite. Repreender devorador, eche fuera, em nome de Jesus, e bendicionar a igreja de maneira especial. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Quando reclama, siga alaba a Deus. Amém. Me decanto alabanza con te visa. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí. Y a mí me da poder. 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 Y a mí me da poder para poder
poder vencer, y a mí me da poder, dile, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Aleluya, 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 aleluya. La gloria bajó aquí. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hace el ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hace el ciego ver. ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya. Alábale, alábale, sigue alabando al Señor. Aleluya, Gloria a Dios. aleluya. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Hay un Dios, hay un Gloria, Dios. gloria. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres. Gloria a Dios, una vez más, hermano. Gloria a Dios, una vez más. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí, hace al ciego ver, al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un Dios de vida que fluye en mí, hay un Dios de vida que fluye en mí. ¡Aleluya! Gloria Hay a un Dios. Dios de vida. Hay un Dios de vida, hay un Dios de vida que hace al cojo andar, al ciego ver. Hay un Dios de vida que liberta al que está cautivo. Hay un Dios de vida, hay un Dios de vida, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso eres Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es el Señor. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, Gloria a Dios. en Lucas, Nós vamos capítulo buscar en nos 14, del 15 al 23. Nós vamos buscar en nos Bible de Lucas, capítulo 14, versículo 5 até 23. Gloria a Dios. Mientras lo busque, siga alabando al Señor, hermano. Mientras você Que busca no seguir cese su alabando a alabanza Deus. en su boca. Alabanza nos top for de boca. Aleluya, gloria a Dios. Cuando lo tengan, la señal de costumbre. Ora você antinebisa. Amém. Y leemos palabra a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Essa é a Amén. palavra de nome de Tata e o Espírito Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados,
y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Glória a Deus. E ora com de esnan que estava sentado na mesa junto com ele atende aqui, ela disse: "Bendicionada tu esnan que está come pão do reino de Deus." Mas ela disse: homem estava tendo banquete grande e ela invita hopi gente. E na hora de comer, ela manda seu escravo para avisar esnan que agora invitar bem para sobre tur costa cla agora. Mas não tur a começar desculpa na mesa. Es un diploma ABC. Mi a compra pida terreno e mi mester sali bai wake. Mi ta pedivo dispensame. E um outro ABC. Mi a compra 5 yugo de boi e mi ta bai test nan. Mi ta pedivo dispensame. E um outro avisa. Mi acaba de casa e para motivo mi no por bin. E o escravo a volve e a conta sushong esaki. E ora e cabeça de casa Arábia e avisa seu escravo. Sali vai mesora de caia nang e hanchi nang de estado e 13 aqui nang e pobre nang e mancarão nang e ciego nang e lam nang. E escravo avisa, missão, lo que vou ordenar aguardo assim. E ainda tem mais lugar. E o chão avisa escravo, vai natura caminha nang grande e banda de cercana e obligaram 30 para mi casa por llena, por tayen. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias, Señor, por su palabra. La hermana Wendy puede orar por la palabra. Gloria al Señor. Alabanza, Señor Dios. Aleluya. Mi hermana Sabomán y pide Dios para pena bobida a noche. Gloria al Señor. Padre Celestial, Dios de gloria, nos está alabado. Glorificamos santo nombre, Señor. Tata, mira vos palabra, Señor Dios, está para predicar, Dios, tata. Usa vos servidor, Señor. Vos sierva nuestro manjes, mi Señor Dios, para predicar vos palabra, Dios mío. A vos usé, Señor. A vos poner palabra en su boca, Espíritu Santo de Dios. A vos conocer cada corazón del lugar aquí y lo cual cada uno bien busca, Señor. Tata Santa, vos papi en nuestra vida de manera especial a noche, de nombre de Jesús. Danke, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pueden sentarse, hermano. Mi hermana por cinta. Gloria a Dios. Le he titulado este corto mensaje ¿No titular corto pensamiento en aquí? esta noche: ¿cuál es tu excusa ante Dios? ¿Cuál es tu excusa delante de Dios? ¿Cuál es tu excusa ante Dios? ¿Cuál es tu excusa delante de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Y he buscado el significado de excusa. Vamos a buscar la significación de excusa. La excusa es la razón o argumento que se da para justificar una cosa. La excusa es el motivo Gloria a Dios. o pretexto que se invoca para evitar una obligación, una disculpa o una falta o justificación o una omisión. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. La excusa Excusa es la razón é razão o argumento of argumento que se da que está ordenar para justificar una cosa. para justificar algo. La excusa Excusa es el motivo tá motivo o pretexto of excusa é pretexto que se invoca que está invocar para evitar para evitar una obligación, uma obrigação, una disculpa, desculpa, una falta falta o justificar una omisión. of justificar comissão. Gloria a Dios, aleluya. Como, hermano, en la excusa, cuando nos excusamos delante de Dios, no viene Ora quando nós excusa delante de Deus, desde ahora, viene desde que Dios hizo al hombre y a la mujer. Deus atrás Desde ele homem e ele que mulher. la mujer y el hombre pecaron. E ele homem e mulher a peca. Cuando Adán y Eva pecaron, Ora Adão com Eva a peca, se excusaron delante del Señor. na excusar na mesa delante do Senhor. Cuando el Señor le preguntó a Adán, Ora Deus aponta Adão, lo llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ela chama e diz Adão, onde botar? Y Adán le respondió: Y Adán Señor, tuve contesté, miedo y me escondí porque estaba desnudo. Me tem medo e me esconde para me tá botar sunu. Entonces el Señor le dice: ¿cómo sabes tú que estás desnudo? O Senhor tá dizendo como passar com botar sunu? Y él le dice al Señor: Señor, Dice al la Señor, mujer que me diste E morrer com me botar dio nami. a comer. Ela gami come. Allí ya Adán, perdón, Na ya acaba Adão, se estaba excusando delante de Dios. tava tendo excuse Le estaba delante de Deus. echando la culpa Estaba de tirar a falta. su esposa. Na sua casa. Luego cuando el Señor le preguntó a Eva, Ora a Senhora aponta Eva, y Eva
se excusó diciéndole al Señor, E Eva la su excuse serpiente avisa. me engañó. Ela avisa, culebra a ganhar-me. Hermanos, cuando ellos sabían que se estaban excusando delante del Señor, Andava a saco, excusando na mesa delante do Senhor. aunque ellos sabían que no tenían excusa, Andava a saco, não tinha nenhum excuse. ya desde ese momento Por el momento, ei, empezó la excusa excusa a começar. delante del Señor. Delante do Senhor. Gloria a Dios, aleluya. Si buscamos en un ejemplo aquí en la Biblia, Se nós vai com exemplo Em também Éxodo. em Éxodo, gloria a Dios, aleluya. Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, tenemos un ejemplo aquí cuando nós temos exemplo aqui não. el Señor llamó a Moisés. Ora que Deus se chama Moisés. Moisés no se excusó una vez delante del Señor, sino 5 veces. Moisés não tem excuse delante de Deus, pero 5 excuses. 5 veces se excusó delante del Señor. 5 via ela por excusar Cuando- somente delante de Deus. en Éxodo 3, 7, De Éxodo 3, 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactadores, pues he conocido sus angustias. e Senhor avisa, seguramente me mirarei a aflição de mi pueblo que está em Egipto, e atenderá exclamação para motivo de não capataz, não, para sobre mim estar consciente de não sofrimento, não. Y el 9, El 9. dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. E agora, a exclamação de Eyuna de Israel a chega a mim, e também me mira a opressão que o egípcio não está oprimindo com ele. En ese momento empieza el llamado del Señor a Moisés, Aí não, o Senhor está começando a chamar Moisés. que el Señor lo escogió a él para que fuera a libertar su pueblo de Egipto. O Senhor escolheu Moisés para ir libertar seu povo fora de Egipto. Entonces Moisés le respondió a Dios y le dijo, E agora Moisés a contestar a Deus e avisei, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón quem a mitad para mim vai na seca faraó y saque de Egipto a los hijos de Israel? e saca mi pueblo fora de Israel? Ahí está la primera excusa. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Essa aí é a primeira excusa. Ela puxa, quem a mitad para vai seca faraó? Y el Señor le dijo, E o Senhor avisei, ve, yo estaré contigo. vai, a mi lota cubo. Aunque el Señor le dijo, ve, yo estaré contigo, Aunque o Senhor avisei, vai e lo mita cubo, Moisés seguía excusándose delante del Señor. Moisés a seguir uma excusa delante do Senhor. Le dice, Señor, Avisei, Senhor, si me preguntan cuál es su nombre, se não apontar me quita qual é o número. ¿qué diré? ¿Qué le responderé? Que como tem que bisa não? Y el Señor le respondió, E o Senhor contesta e avisei, dile, yo soy el que soy. a mitad é mitad. Gloria a Dios, aleluya. Aún así, Moisés seguía excusándose delante del Señor. Ainda assim, Moisés a seguir excusar su mês delante do Senhor. Gloria a Dios, aleluya. El Señor le dice Senhor da avisei, a Moisés, Moisés Moisés le dice al Señor, Moisés da avisei, Senhor. Señor, ellos no me creerán ni No. oirán mi voz. Não, lo não queremos, nem escuta minha voz. Y el Señor le dijo a Moisés, E Senhor da avisei, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? que está lo qual você tem mamá, Moisés? Y Moisés le respondió, E una vara. Moisés da avisei, vara. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Moisés siguió excusándose, aunque el Señor le daba la respuesta de su pregunta para que él fuera Aunque o Senhor estava tentando contestar, e você vai, Moisés a seguir excusar su mês. excusándose delante del Señor. A seguir excusar su mês delante do Senhor. Entonces Moisés le dijo al Señor, Agora Moisés avisa, Senhor, ay Señor, ai não, Senhor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. glória a Deus. El 10. 10.
4:10. Gloria a Dios. Alabanza, Senhor. Ora, Moisés avisa, Senhor, por favor, Senhor, nunca me notava tão um gente eloquente, ni antes, ni desde que a papia que o servidor passou para mim, não por papia bom, e me lenga tapisar. Y Jehová le respondió, A senhora contestei e disse, ¿quién dio la boca al hombre? tá quem atrás a boca de gente? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Tá quem atrás é mudo, é sordo, of cutamira, of ciego, não tá a mim, Senhor? Y Moisés seguía excusándose delante del Señor. Moisés está sigue escuchar su mes delante, Senhor. Y le dice, ay Señor, Deve dizer, ai, Senhor, envía, te ruego, por medio del que sabe de que debes enviar. Ay Señor, a favor, Senhor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. manda mensagem para meio de 5 a boquinha manda. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor le dice, E Senhor deve dizer, tú hablarás a él abolo papia com ele, y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. e a melhor pone palavra de minha boca e lo mita cubo. Y os enseñaré y lo que hayáis de hacer. E lo me ensinava lo que algo botinho assim. Moisés se excusaba delante del Señor, aunque tenía el respaldo del Señor, él seguía excusándose delante del Señor. Moisés, aunque que estava de respaldo do Senhor, estava a seguir excusar su mes delante do Senhor. Hermano, muchas veces nosotros O vivianos, como cristianos como cristiano, ponemos tantas excusas delante del Señor. não está ponendo tanto excuse delante A do Senhor. veces llamamos al pastor, Que viano está a un llamando hermano, pastor, a un líder, a un líder. y le decimos, no voy para el culto hoy porque me duele la cabeza. Não está llamando, não está vai servir chave, passou me tem dolor de cabeça. No voy al culto porque tengo malestar de fiebre. Não vai servir se passou me tem quentura. Por cualquier cosa O para qualquer llaman al coisa. pastor. Não está llamando pastor. Hermano, nos excusamos delante del pastor. Não está excusando os meus delante do Pero, pastor. hermano, ¿cuál es tu excusa en esta noche delante de Pero Dios? qual é a boa excusa a ver nós delante de ¿Cuál es la Deus? excusa que usted va a tener delante de Dios? Qual é a excusa que o lobo vai ter delante de Deus? Gloria a Dios, aleluya. El pastor dice, sí, hermano, amén. Oremos, vamos a orar por ustedes. Pastor deve dizer assim, amém, nós vai fazer oração pabo. Gloria a Dios. Hermano, yo cuando llegué a los caminos del Señor, A mim, hora como chega no caminho do Senhor, yo los primeros meses estuve muy ferviente, en el primer amor. glória a Deus. Na primeira luna, não? Estuve muy ferviente Estava tão ferviente. en el primer amor. En el primeiro amor. Había momentos que yo decía, Nesse momento, não me estava Dios bisa. conoce mi corazón, Dios Deus sabe conhece meu coração. que por un día que yo falte, yo no me voy a descarriar. Deus sabe se me falta dia, me estava Dios descarregar. conoce mi corazón. Deus conhece meu coração. Tenemos ese pequeñito defecto de decir, sabemos que Dios conoce nuestros corazones, Nos- es el único que Aleluya. conoce nuestros corazones. Este é o único que conhece nosso coração. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermanos, no sabemos Pero no que se sabe. cuando nos estamos excusando delante de Dios Ora, nós excusamos mesmo delante de Deus y dejamos de venir a la iglesia e não stop de vir à igreja. o dejamos de trabajar para la obra del Não Señor, stop de trabalhar obra do Senhor. nos perdemos una bendición grande, Nós está perdendo uma bendição grande. grande. Porque si a mí me duele la cabeza, Nós assim, me tem dolor de cabeça. yo digo, ¿qué voy a hacer en mi casa acostada? ¿Quién Yo te me va a voy decir? para la iglesia porque ahí voy a recibir la sanidad. Quem me está quedando assim casa dormir, me está para a igreja, você está aí não, me está recebendo sanidade. Pero si yo hubiese seguido poniéndole excusa y excusa al Señor, Pero se me quer pôr excuse delante do Senhor, ¿ustedes se creen que en mi casa iba a recibir la sanidad como la recibí aquí donde está la presencia de Dios? você quer que na minha casa eu me receba sanidade, maneira aqui não, caminho a presença de Deus está? Aunque dicen que Dios está en todas partes, Deus está por caminho, pero si yo me vengo a congregar, pero se me vim congregar, aquí voy a recibir la sanidad más rápido. aqui não me está recebendo sanidade, mas ligue. Entonces, ¿cuál es su excusa en esta noche, hermano, delante de Dios? Qual é a boa excusa a noite delante de Deus? Vamos a buscar otro ejemplo en la Biblia, Vamos a outro exemplo da Bíblia, en Jeremías. em Jeremias, Jeremías 1:6. Jeremias 1:6. 1:6. Gloria, alaba al Glória a Señor, Deus, hermano. aleluia. Gloria a Dios. Así mismo es. Alabanza Gloria ao a Dios, Senhor. aleluya.
Cuando el Señor también le hace un llamado a Jeremías, Ora Señora llama a Jeremías también. cuando le dice, antes de que te formara en tu... Isaías 1.5. Jeremías 1.5, perdón. Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Promé kumi a formado de marica mi a conocebo. Y promé kubo a nace mi a consagrabo, mi a nombrabo como profeta pa en nación. Aquí empezó la excusa de Jeremías. Aquí na excusa de Jeremías está começar. Y dice, Señor Jehová, Dice, ay Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque Mira- soy niño. mira mi nossa papia, pa sobre mí está mucha. Y el Señor le dice a Jeremías, O Señor avisa a Jeremías, no digas que eres un niño, no visa mi está mucha. porque todo lo que te envíe irás tú. Pa sobre una ko a mí mandabo lo bobai. Y dirás todo lo que te mande. Y lo que a mí mandabo papia, lo bo papia. No temas No tiene miedo. delante de ellos, Dinan. porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Pa sobre a mí está Gloria a cubo Dios, para librabo, aleluya. Señor, te declarar. Gloria al Señor. Nosotros no tenemos que, la Biblia dice Vai te que avisa? nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Nós não tem excuse delante de Deus. No hay excusa delante de Dios. Não tem excuse delante de Deus. Oye, a Lucas 14:15, donde leí, Nós vai back na Lucas 5, 4, 5, caminha nossa lei, essa promessa. que ahí vemos los ejemplos que cuando un hombre fue a preparar una gran cena Você mira, exemplo, caminho, o homem vai preparar banquete y todos comenzaron a excusarse. e cada começa a dar excuse. Ellos eran los invitados Então, você estão y todos los invitados. invitados empezaron a excusarse. E tu é invitado, não começa a dar El primero excuse. dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. E promessa avisa, me a comprar pira terreno e me mestre vai sair, vai o aqui. Me tá pedindo dispensar-me. Y otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. E outro avisa, me a comprar 5 jugos de boi e me tá vai test não. Me Glória tá a Deus. pedindo dispensar-me. Y el otro le dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. E outro avisa, me acaba de casa e para motivo me não por bem. Entonces, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y el señor enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles y las ciudades, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. E escravo a volve e a conta e chão essa aqui. E ora cabeça de casa rabia e avisa seu escravo. Sali vai mesora den e caia nan e hanchi nan stad e trece aqui nan e pobre nan e mancarão nan e ciego nan e lam nan. Y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste, aún hay lugar. E escravo avisa, mi chão, lo que vou a ordenar, aguardo assim e ainda tem mais lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalo a entrar para que se llene mi casa. E chão avisa escravo, vai na ture e caminha nan grande e banda de cercanan e obliganan renta para mi casa por llena. Hermano, la Biblia dice en Juan 1:11 que a los suyos vino y no lo Bible aceptaron. está bisa em Juan 1:1 que passos personagem de ela bem pero não aceptei. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, aquí estas personas tenían el privilegio de que eran las personas invitadas. Essa que não kita tinha privilégio de estar Aquí invitado estamos não. hablando que los invitados era el pueblo de Israel. Invitado não estava do povo de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Los judíos eran los invitados y Estaba- ellos no lo aceptaron. Invitado não e não aceptei. Pusieron excusa. Ah, pone excuse. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el Señor dijo, bueno, vaya a las calles y busca a todos los cojos, los mancos, E Senhor avisa vai em cair e busca tu los pobres. Lam não e pobre não, e mancarão não.
En esta parábola dice, significa que ellos éramos nosotros, los impíos, los que no conocían a Dios. Aqui não é que mende nós pagaram não que não está conhecer Deus. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, ¿cuál es su excusa delante del Señor? Qual é a excusa delante do Senhor? Si su palabra dice que no tendremos excusa, Se sua palavra está vista conosco, não tem excusa. al que Dios llama, Dios respalda. Assim que Deus chama para respaldar. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el pastor o un líder Ora é pastor ou líder. te diga, "Ay, mañana vamos a trabajar en la iglesia", Amanhã nós vamos entrar na igreja. no ponga excusa, hermano, diga amén. Não põe excusa, Porque diz amém. hay una bendición grande. Só tem uma bendição grande. Nosotros a veces te excusan, no, es que tengo que hacer tal cosa. Por lo menos yo entiendo que hay personas que trabajamos, Me está pero compreendendo que tem gente que tem que trabalhar. hay personas que no trabajan. Tem pessoas não que não trabalham. Y podemos, aun nosotras las mujeres, aunque sea venir a servir el agua, Nós podemos sequer abrir isso. es una bendición. Tá uma bendição. Yo le voy a contar un día que yo estaba trabajando, Dia como estava trabalhando, bueno, teníamos 14 meses sin trabajar, mi esposo y yo, nós tínhamos 4 lunas sem trabalhar com casa. pero siempre a mí me salían mis tigritos. Bueno, ustedes le dicen chiripa, creo que no dicen. Sempre dava da salir me chiripa não. Job chiquito. Y me tocó ir a una residencia a limpiar, más de 20 escaleras. Vai, me trabalhar na uma igreja vai limpar mais que 20 trapi. Amém. Gloria a Dios, aleluya. Yo limpié todas mis escaleras Mas limpar tudo é trapi não. y llovió. E aguaceiro a cai. Y tuve que volver a E limpiarla. me será volver limpar não. A mí me gustaba, yo andaba, ya tenía 3 meses en los caminos del Señor Então tem 3 lunas dentro do caminho do Senhor. y a mí me gustaba ponerme mucho jean y muchas botas de seguridad. Me estava da gosta vestir jeans com velho high school. Aún ya yo tenía 3 meses, pero yo decía que nadie me iba a quitar el pantalón. Me tá tem 3 Pero lunas, pero me tá vista solo Dios lo hizo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo sou assim. Entonces yo tenía una actividad en la iglesia donde me congregaba allá en Venezuela Então tem uma atividade na igreja que a minha me estava tá congregando na Venezuela. y yo digo, llegué cansada E me chega a cansar. y mi esposo cada vez que yo llegaba él me quitaba mis botas y mi jean Cada vez que me chega tá aqui também sapato e jeans. y ese día, pero ya yo lo había invitado a él para la iglesia Já me invitei para a igreja. y entonces ese día yo llegué, pero hermano, cansada, El día me llega cansada. cansada. Vou me cansar. Entonces yo le digo, mi esposo me dice, Me casar tá yo bisando. llegué a las 6 de la tarde. Me llega a 6 del horas da trabajo. tarde. Y mi esposo me dice, Me casar tá mi bisando. negra, ¿tú no vas para la iglesia? ¿No Y te yo vas a le la digo, iglesia? No. Ay, yo le digo al pastor, yo lo llamo y le digo que yo llegué muy cansada. Me tá bisa pastor como me chega, vou me cansar. Yo llegué demasiado cansada y yo lo llamo, pero mi esposo me insistía. Pero me casar insistime. Yo excusándome, E eu a me donando poniendo excuse. excusa, Poniendo excuse. porque sabemos que para todo hay tiempo. Não saco para tudo coisas tem tempo. Si yo tuve tiempo para trabajar, Si me también di tiempo tengo para atrás, tiempo para venir a adorar Também al me tem Señor. tempo para a igreja. Porque el tiempo es de Dios, Esse amén. tempo tá de Deus. Entonces yo le digo, a mi esposo le insistía, no, yo no quiero ir, yo estoy muy Me cansada. casar tá mira. insistir, me tá dizendo, não, me tô Estoy me muy cansar. cansada, no quiero ir, no Me não quiero que vai, ir. me não que vai. Yo llamo al pastor y le digo que no pude ir. Me porque tá estaba pastor muy e disse, me cansada. não por vai. Y Dios conoce mi corazón. Deus conhece meu coração. Mi hermano, le quiere decir Lo que como que visa tá? que mi esposo me dice, Me casar tá bisami, ¿tú no vas para la iglesia? não tá para a igreja. Yo le digo, no, mi amor, yo no quiero ir para la Me dice, iglesia. não, me não que vai a igreja. Y mi esposo me dijo, Me casar bisami. yo sí quiero ir. A mim sim que vai. Él era inconverso, él Ele no era estava um cristiano. inconverso, ele não Y estava me tá dice, cristiano. Ele tá yo sí bisami. quiero ir, A mí gloria sí a que Dios, vaya. aleluya. Mi hermano, mire, se me olvidó cansancio, Mas olvidar tu se me cansancio. olvidó todo, tu pegué cos- un brinco de mi cama, E malanta pula me mi puse cama. mi pantalón, Me vesti mi me calção. puse mis zapatos Me vestí mis y zapatos. le dije, vámonos, mi Me amor, dice, vámonos. van. ¿Usted quiere ver la bendición que uno se pierde cuando le pone excusa al Señor y no viene a la iglesia? Você mira a bendição que você perde, ora que vou pôr excuse e vou não vir igreja. Ese día, E dia é, mi esposo recibió al Señor. me casar a aceitar Gloria a Cristo. Dios, aleluya. Gloria al Señor.
ve la bendición que uno... Si yo hubiese seguido insistiendo que no, Se me lo sigue insistir, bisa no, me hubiese perdido la bendición me lo va a perder, es bendición. de que mi esposo llegara a los caminos Como del mi casalo, Señor. abina, camino Gloria a de Dios, Cristo. aleluya. Le doy gracias al Señor Gloria a porque Dios, hasta aquí Señor. me ayudó Dios. Amén. Aquí nadie Gloria a nos Dios, ayudamos. aleluya. Gloria a Dios, alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie en esta noche. Planta Aleluya. para hoy noche. ¿Cuál es tu excusa en esta noche? Quanta boa excusa hoy noche. Los que quedaron en casa, ¿cuál tu excusa es en esta noche? Alabanza a Jesús. El altar está abierto. ¿Usted quiere pasar? Se você passa, Usted puede pasar. Alabanza a Jesús. por passa. En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Señor te pregunta en esta noche, Senhor tá por trava hoje noite. ¿cuál es tu excusa? Quanta boa excuse. ¿Cuál es tu excusa? Quanta boa excuse. Jesús ha prometido Jesus ha prometido a 500 na 500 que Él iba a derramar su fuego, que Ele vai derramar de sua que Él iba a candela. derramar de su Espíritu Santo. Que Ele vai derramar de seu Espírito Santo. Pero según los días iban pasando, Pero segundo dia nada vai passando. algunos tenían sus excusas para no estar. Algum tava tendo excuse para não ter. Y de esos 500, E dia 500 não. en 10 días, Em 10 dias había solamente 120. tava tendo solamente 120. Ese día era el día que Dios estipuló E dia aí tava até dia que Deus para estipular derramar de su para gloria. derramar de sua glória. Y ese día Dios lo derramó. E dia aí Deus a derramar. Los que no estaban Isso não tava até. no recibieron esse momento. Não a receber o momento aí. ¿Cuál es tu excusa en esta noche? Quanta boa excusa hoje noite. Cuando Jesús murió, Ora Jesus a morrer. los 11 apóstoles estaban encerrados. E Jesus apóstolo não tava dando será. Uno tenía una excusa para salir de ahí. Não tava tendo uma excusa para sair foi não. Y los 10 estaban ahí encerrados esperando en el Señor. E dia tava tendo será esperando arriba Senhor. Y Jesús se presentó. Jesus apresenta su mes. Y Jesús los bendijo. Jesus a bendicionar. Y Tomás no pudo creer que Jesús les apareció. E Tomás não pode querer que Jesus apareça não. Tomás no recibió esa bendición. Tomás Aleluya. não
a recibir a bendición Y aquí. yo me pregunto, Y me da puntra. ¿qué excusa tenía Jonás Que excusa Jonás estava da ti? para no estar con esos 10? Aleluya. Para não estar junto com ele está. ¿Qué excusa tienes en esta noche Que excusa a botim a noite? para entregarte completamente al Señor? Para entregar o mês completamente na ¿Qué Senhor. argumento tienes ante el trono de Jehová Que argumento botim delante do trono de Jeová? para no abrir tu corazón completamente para el Señor? Quando abre o coração completamente para o Senhor. ¿Qué le dirás al Señor? Aleluya. Que lo avisa Senhor. ¿Qué excusa suficientemente fuerte para estar en la presencia del Señor? Que excusa está suficientemente forte para não estar na presença do Senhor. Alza tu mano, adora al Señor. Alça a mão e adora a Y Deus. dile al Señor, aquí estoy, Señor. E diz Senhor, está-me aqui, No Senhor. tengo excusa ante ti, Jehová de Não tem gloria. excusa por delante, Senhor. Aquí estoy, Señor. Está-me aqui, Senhor. Perdóname, Dios, Perdona-me, Deus. por tantas veces, Jehová, Tanto viaja. que yo hice mi voluntad Que me hagas mi voluntad. y traté de excusarme ante ti, Me Jehová. trata de excusar mí mesmo delante, Jehová. Perdóname, Señor, Perdona-me, Senhor. y muévete en mí en esta E noche. move em mim a noite. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, aleluya. Muévete en mí. Muévete en nuestras vidas, Señor. Muévete nos vida, Señor. Toca mi mente, mi corazón, mira mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tú que nos estás sintonizando en esta noche Aba que está sintonizando não sabe noite. y tal vez no conoces al Señor, Quizás por não conhecer Senhor. o tal vez no quieres entregarte completo al Señor. E quizás por não te entregamos completamente na Senhor. No hay excusa que pueda estar en pie delante del Señor. Não tem excusa que para delante do Senhor. Quita toda excusa en esta noche Quita tua excusa a noite. y vuelve a comenzar otra E vez. volve a começar a trocar. Entrégate otra vez al Señor. Entregamos essa troca na Senhor. Ahora solamente tienes recuerdos del pasado. Agora que solamente te recuerdo no ano passado. ¿Cómo era el pasado? Com o passado estava ¿Cómo cuando empezaste? Com hora que vai começar. Lo que hacías para el No Señor. qual não estava assim para Pero aún Dios te quiere usar. ainda Deus que usava. Usted puede levantarse. Aba por landa. Quita toda excusa, aleluya. Quita tua excusa. Busca al Señor otra Busca al vez. Señor a troca. Busca su gloria otra Busca vez. su gloria a Y el troca. Señor te va a levantar. El Señor lo va a levantar. El Señor te llena en esta noche. Señor llenaba a El noche. Señor te toca en esta noche. Señor tocaba a El noche. Señor te dice que te necesita. El Señor te avisaba que te mester vivo. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Padre, mira esta iglesia, Dios. Trata mira iglesia. Mira aquí, cada Dios. hermano, hermana que está en este lugar. Oh Señor, aleluya. Bendice a cada uno, Señor. Bendición a cada uno. En el nombre de En Jesús. nombre de Jesús. Ayuda a cada uno, Padre. Ayuda a cada uno en tata. Vencer sus A temores. vencer en temor. Ayuda a otro, Dios mío. Ayuda a Señor. Vencer su flojera. A vencer a flojera. Oh, Señor, más temor en cada corazón. Pone paz y temor en cada corazón. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Mira los que están sintonizando, Dios Mira, mío. Señor, que está sintonizándonos. Aquí en Bonaire, Aquí en en Bonaire. Venezuela. En Venezuela. Richard Núñez allá en Venezuela, Dios te bendiga. Richard Núñez de Venezuela. Dios bendicionamos. Los hermanos de San Domingo, Nuestro hermano de Santo en Domingo. Colombia, En Colombia. Dios les bendiga ricamente. Dios bendicionamos tan ricamente. Hermanos en Curazao, Hermana en Corzao. Dios te bendiga. Dios bendicionamos. Entrégate al Señor Te completamente. entregamos completamente al Señor. Da al Señor el 100% de tu vida, Y a Dios 100% de de tu vida. tiempo, aleluya. Tiempo. No robes al Señor su tiempo. No horta, Señor, su tiempo. Congrega, busca al Señor. Busca, Señor. Busca al Señor en esta noche. Busca, Señor, a noche. Gracias por tu palabra. Danke por tu palabra. Prospera en cada corazón, Dios mío. Prospere en cada corazón, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumentanos fe, Señor. Aumenta nuestro temor, oh Dios. Aumentanos temor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Dios. Danke, oh Dios. Gracias, Padre. Danke, Tata. En el nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos pueden sentar. Hermana por cinta. Hermanos, el temor de Dios, Hermana, el temor de Dios. amén, va acompañado con la fe, Vai hermanos. acompanhar junto com fé. Amén, hermanos. Amén.
Oración y fe y temor Oração e fé e temor. van juntos. Trabalham junto. Temor a Dios Temor na Deus. es un miedo reverente a Dios. Tá medo reverente na Es que Deus. usted cree la palabra de Tá Dios você botar querer a palavra de Deus. y usted cree que Dios hace lo que E dice. botar querer que Deus está fazendo o qual que tá bisa. Pero nosotros podemos poco a poco perder temor de Dios. Pero nós por tiki perde o temor de Deus. Amén. Excusándonos, hermanos. Excusando-nos, mestre humano. Alabanza a Jesús para siempre. Y poco a poco vamos a acostumbrar. E tiki nós tá vai acostumbrar. Y ya no hay ese redarguyo de para el Espíritu Santo para nuestras vidas. Ya Espírito Santo não tá redarguindo-nos mais. ¿Por qué? De como? Porque fuimos fallando a Dios, Você não vai falhando Deus. faltando nuestros servicios, Faltando serviço não. faltando nuestro primer amor. Faltando no nosso primeiro Y amor. poco a poco E tiki. nuestro temor va menguando. Nosso amor tá menguando. vai barrando. Cuando nuestro temor baja es porque nuestra fe también está bajando. Ora, nosso temor barra, tá passando, nossa fé também tá barrando. Alabanza a Jesús. Yo recuerdo, y aquí terminamos, E tá agora, e aqui não está terminando. en Curazao, Na Corsol, no sé si estábamos cansados, não sei se nós estava cansado. amén, pero yo buscaba a los hijos de la hermana Marisa La Paz. Me estava buscando uma de irmã Marisa La Paz. Creo que esa noche mi esposa, no sé por qué motivo, dijo que no iba. Da querer me casar, não sabe para que motivo avisei a noite não tá bem. Creo que estábamos cansados, no sé. Da querer estava cansado, me tá acorda. Yo dijo que no voy si los hermanos La Paz, porque siempre van al culto los hermanos La Paz. Irmã La Paz sempre tá vai serviço. Yo dije, no voy, si ellos me llaman y dicen que no van, entonces no voy. Se não chamar me avisar me que não tá bem, a mim tampouco não tá bem. Pero después yo realicé que yo estaba mintiendo a mí mismo. Depois vai realizar que me tá ganhando mi mês. Porque me llamaron y me dijeron, hermano George, no vamos para la iglesia. Se não chamar me avisar, irmã George, me não tá bem igreja. Pero yo dije, yo sí voy a la iglesia de Me todas avisa, a mim maneras. sí tá bem igreja. Alabanza a Jesús para siempre. Hermanos, Romana, tenemos que atender las cosas de Dios con más diligencia. nós atender as coisas de Deus com mais diligência. Amén. El temor, O temor, el primer amor, o primeiro amor, no se baja de un día a otro. não tá barra de dia para outro. Es un Tá proceso. processo. Poco a Aleluia. poco. Tiki Ay, tiki. eso no es nada. Isso aí não tá nada. No es nada. Aí não tá nada. No es nada. Aí não tá nada. Es mi hijo. Tá mi hijo. Es mi nieta. Tá mi nieto. Es mi madre. Tá mi mama. Es mi trabajo. Tá mi trabalho. Amén. Alabanza a Jesús para siempre. Amém. Y así poco a poco E assim na tiki tiki. vamos comiendo nuestro temor y primer amor. Nós tá vai Alabanza al comendo Señor. nosso temor e nosso primeiro amor. Y después pasa el tiempo E depois tempo tá passa y nos encontramos allá. e nós tá ganhando nós teanã. ¿Sabe qué es difícil? Mas aqui tá difícil. Subir al monte. Aleluia. Pero bajarlo, uno lo baja corriendo. Alabanza Difícil al para Señor. subir, pero para botar barra correndo. Amén. Para cultivar una vida de Para oración, cultivar vida de oração, una vida espiritual, vida espiritual, le cuesta ayuno, tá custa le cuesta ayuno, oración, oração, le cuesta un sacrificio, tá custa aleluya. sacrifício. Pero para perder esa vida Pero para espiritual perder a vida espiritual, es muy fácil. tá roupa e fácil. Amén, hermanos. Alabanza Aceptamos la Jesus. palabra de Dios en esta Glória noche. a Deus. No hay excusa Não tem excusa delante del Señor. delante do Senhor. Amén. Ahora sí despedimos de nuestros seguidores. Você não está despedido de nosso seguidor, Le né? invitamos para estar el jueves con nosotros. Nós invitaram para estar junto conosco. Hermano, voy a dar algunos cambios. Hay algunos cambios.